大家平安，jauh-jauh tujuh ka teman-teman, nama ka jenana sulivat. Saka tujuh ka teman-teman, auruja sopi na kai no cemas, imazai tua Yosuya, imazai tua tiro suratan, imazai tua ita karam, pacuta puru kato pitu karam. 耶稣雅记3章1到17节。Kamalia padaman, packen di Yosuya katwa taalalan no Israel sa vaika kemasi sitim sema laviavin toa pana i Yuridan sa talu zonga atakalava to seman tezwazwa toa pana ka pasariva tanga to tiro adau vaika nga livi suku marka namasam parengan jaravas toa kinaizwanan no Israel chau pazazekat tua taalalan amaya tutsu no patsunemu tua marka parkalaya na amaru tua ranyan no semasa vaivai ruvuru anga sano ravai no tapau sano kitevili litaya maju ini anang kamu na semamaza manasika uri kita sanga seja maju semiur danumon lakwa no kita beli lemun ula ita kilu anu paca saja katwa ranyan no cemas maya liade taravas ayah pada zakatin ni Yosuya taalalan amaya tutsu ulamuna kichinki tarama cicidilan ayatwa nutia uri papatsunan iten no cemas toa sinimasan kinudan ayah. Pai sa pada zakati yang marka parkala itu maru to arangnya nuat semas sa vaika kita sangas to taalalan pai nak mai tazua dia maju pasusu iwi ti Yosuya nuat semas tutsua adau uri kipu sensengan nakan toa sipa alayan tanusu no Israel taalalan tu tisuna namasan tela buru-burungan parengan toa Israel cau-cau uri kemelang jamaju tuki kinizangan sun namaya toa ku kinizang te moshi ka te sangas pada zakatu wanga azwa marka na maru toa rangyang parkalai tu no demalu nanga jamaju to pana i Yuridan ki kidurat tazwa zalum i pana sa karinjil i tezwa talezwa ayam pai sa ibu anga ti Yosuya to taalalan kelu kirandau toa kai sini ai ibu no cemas janumun no vawe kemuna patudur tara wiradin no cemas azwa marka kanan hidi hivi birisi kirikasi muri katwa yubushi cau-cau no patsunemu toa kita sanga-sanga sejanumu na semarivat sa pana i Yuridan rangyan no cemas kimuna kemelang tu kinizangan mu no azwa balualut cemas tutsu piliu toa cau-cau tu tara macicidil kemasi toa mata tapuru kato manusa zukuan no temulu azwa marka parkalai na maru to ranyan no cemas amavana na mati to ikacawan nanga uri semkez zalum kemasi zaya maru bindoan anga ayah tua zwa i chen tua kala kini inumanan saka mapelu zalum ipana
pai ta'ala-alam ravai tapau nya maju sa padira tu sema tezwa-zwa tua pana i yuridan au marka parkalai vai-vai ka kitau sanga secaya maju na maru tua arangyan noa semas manu ka patagila timulu azwa marka parkalai semkez zalum ipana akmasi zaya-zaya maro binduan anga pitwa pinaka adam inalan ipasa zaridan saka mateku-teku zalum relau-lau sematwa pinaka namasa ya lavek pai sa makayanga ta'ala-alan semariva tua pana i dede tua inalan i yuriku ka semariva ta'ala-alan tua nekanu zaluma pana azwa marka parkalai ana maru tua rangyang noa cemas izwa na marinjil i vishkadan tua na metada pana patir sema tezwa-zwa ta'ala-alan na mapolat aichu kai noa cemas sakatu chwaka jam-jaman asini pu patarvan nujen 一条新的路呀瓦万那加兰一条新的路上帝不只为我们开一条又新又火的路也要带领我们走在这一条新的路上永远与我们同行虽然这条路可能是我们从没想过的前方充满未知的事但是因为确信上帝必与我们同在我们就不惧怕上帝必将所当说所当做的都告诉我们在新的时代教会的宣教就像以色列人要进迦南地一样面对各种挑战一切变化都是如此快速许多宣教模式都在改变以致过去的经验今天不见得仍能派上用场但感谢上帝总是在我们没有到过之地走在我们的前头领路因此我们只管仰望与跟随必能看见上帝做新事并领受他为我们预备的丰盛应许Sinaya tu suaka zaman-zaman dan tintu sini pu patarvan tu 一条新的路呀 saka latinana kilarwai tu mana sini atas sinupu tu suaka zaman-zaman saka tu suaka zaman-zaman sini pakai nemen-nemen ujian 面对未知的道路或无法突破的困境我会害怕而举足不前吗仰望跟随上帝吧Sinaya dan tintu suka zaman-zaman sini pakai nemen-nemen dan nama polat saka kainuli 亲爱的上帝我把未知的道路和无法突破的困境都交托在你手中求你让我能凭信心仰望跟随你经历你的信实领受你的丰盛应许奉主名求阿们Mali-mali tu suaka zaman-zaman nama kajian nama sila-sila sumupu akilaro itu mana sini pada dekat dengan cemas latinana Takamelang tu mana sini pada licin dengan cemas tu mana wana jalan tayau saka kumalia mata inu talangui kijajarani akiparai tu ada cemas cara Papumangwan kino at semas, tama na takin na parengan, to ata pinasusuan, tama na varong no at semas, ayakan na papupisor tiyan na mapulat, saka latina na suliva, tutso at takin ni adavan, tatya ping an.